تھر رکھوں تھا ملو لہے چھپے ساری کو آواہی کادے دا بناو اے عدنان اللہ تجھے عمر میں برکت دے خدا جو قسم عدنان جی شادی قرآن جی شاوہ میں پئی حضور کا پوچھو یا رسول اللہ بھلی مائی کہڑی آئی ایسا مطلب بھلی مائی آئے جگہ مڑ سکے پنہ نہ جڑو کرے ہی چاچو ماشاءاللہ اے اللہ نے جو عمر میں برکت سب تچو سبحان بڑے محبوب بری آئے ہوں ہی دھک پکا دھکنو چاچو بھی تو یک پنجا آمہ کمو نہ لگو بابا نے مولے جی مارکیٹ وطی یا رسول اللہ بھلی مائی کیڑی حضور فرمائے جے میں 4 گالوں جنو بھلی مائی 4 بدایا یا رسول اللہ بھلی پان فرمائے المرأة اذا صلت خمسا وہ عورت جکا 5 وقت نماز پڑھے اساں جو مایوں نماز جے وے جو ہی کو نن سجو ڈی نا سجنا میں پوری ہانے تو یہ ناسوری ملن میں کائے پئی ملے بے مسجد میں ناسا نہیں ہمرا پھری آئے ملا مسجد میں ناسا ملن کے پاسائیں تو کیوں تھوا ایڈا پاسائیں دے ہی ہیں بجن اللہ یا رسول اللہ بھلی عورت فرمایا بھلی ہوا ہے المرأة اذا صلت خمسا وہ عورت جکا 5 وقت نماز مجھے مولا حسین تو فرمایا ننڈ کرے وری اٹھا حتی ینادی بلال تاں بلال اچھی آزان دی دو پر اما مسلح تے قرآن پہ ماں بھلی تو بچہ بھلا ماں بی بی مریم بچو عیسیٰ علیہ السلام ماں اما حاجرہ بچو حضرت اسماعیل ماں اما آمنہ بچو مچو محمد ماں اما فاطمہ بچہ حسن حسین باقی ماں ہوں دی خیران جیڑی پٹر ہوں دا خونیاں جیڑا ایسا جو مائیوں سجی رات میں جو ڈرامے دے وہ ادھا ڈرامے ماں اتیوں بارک لگی تھنی جی بکا مرو نبھوگا بٹ جے مندرن میں پوچھا جلائیو پی جا پیرا دوانگو وہ بھگا بھی جان مولی سرور تاوید رہے چھوڑے کے گیچے میں بدا تاوید نبا تو ٹیکٹر جی کین بدی حتی سانتا تو چھوڑے جو بیڑو بوڑی ہو بچائی تو جا بھلے جنن مائر ہوں بچن سالیان محشر جے میدان میں مبارکوں سے لہ جنت بیچارن ہو جاگا یہ اجایا گیا مجھے مولا حسین تو فرمائے ماں اکھ پٹی نہ 3 شیوں دیتم ابی علی کے نماز پڑھا دے نانے نبی کے سجدہ کن دے اما سائن کے مسلح سے مولا جو قرآن پڑھا ماں بھلی تھا مجھے مرشد پیران پیر محبوب سبحانی عبدالقادر جیرہ رحمت اللہ جے جاؤ ماں کے جے ماں کے موقع لڑے تو قرآن پڑھیے چاہ ماں چاہتے ماں جو جواب پچھا جے بچہ ماں تو کے پانا خاندہ پرے کرے سگا تھی محمد جے قرآن کھا پرے نتھی کرے سگا خدا جو ماں ویڑی ہو جے اسا ہکڑو چوکرو دا مدرسے چھڑیو مایوں متو بجو ستیو پیو بولے ہوئے ہکڑو سو بھی مولانے باغا وچی گیا مولا وچی سنٹر جیل میں چھڑیو تو نا حافظ تھیندو عالم تھیندو قاری تھیندو مجاہد تھیندو قیامت میں سجو گھر چھڑائے جنت میں بٹھی اما چھاچو حضرت اما موکل لے قرآن ماں نرڑا تے چمی نما کپڑا 40 درہم کھیسے میں بچہ جی اما ونیو قرآن پڑھیا پر ماں جی وسیعت بودو اما چاو کہ ہن زبان سا کور نگا لائے جا اے ماں ویڑی ہوئے خدا جو قسم نہ تو ہانے مایوں ایڑا کوڑا جوانن انہاں دی ماں ونجا بیو باندھیا کا روڈ بندو شگر مل سے کرے ایک دی مائی ایکو ساؤنڈ میں سہرا پئی جائے ایکو چھا پئی جائے بازی کھٹیو پیا ونجاؤں رانگی جے ترے جیڑی چوری کایو یا بازی کھٹیو پیا ونجاؤں کشمیر پتہ کایو پئی ونجاؤں اللہ اکبر ہائے اما چھاجو بچہ کوڑ نگر آئی جا تہاں پڑھن میں کیڑا کوڑ دانو اللہ پناہ دے اللہ 6000 بکری وٹھنا آیو مورے کھپاڑے لا الہ الا اللہ مکے نمی پیا پتو جے کے
हणु कूड़ो हिन खीर वारनि जी त दोज़ख में कालूनी अलॻि खैरपुर में खीर वारे खीर पे न मच्छी खणे भड़को खुदाई मार पे खीर मां मच्छी ॾिस रब जी कुदरत कान्हे शाख जी कुदरत नबी से पूछो या रसूल अल्लाह भलो वापारी कहिड़ो आहे भलो त मौलविन जो ॾो आहे जो मौलवी मुआशरे ते ॻाल्हाइनि ई नथा मुलनि वटि तीन अथव ॾारी ऐं पटको बाक़ी सॼे मोरे जी तीन 12 आना तीन मुआशरो आहे ॿुधी छॾो 12 आना तीन मुआशरो आहे 4 आना तीन इबादत आहे तॾहिं त मुंहिंजे मौला अली खां पुछो अली तव्हां मुस्लमान घणो टाइम इबादत कंदा आहियो 4 कलाक 5 कलाक मौला अलीअ जो जवाबु पोइ ॾींदुसि पहिरियों ॾाॾियां चओ अली अली पूरे मजमे मां आवाज़ अचे ज़ोर सां हिकिड़ो माण्हू बि वञे नथो अञा बि अचनि था बाक़ी वञनि छो भला हिन जे घर ताला ॾेई छॾिया अल्लाह मां त बस पे कई एतबार कंदुमि पर हिन चयो न साईं हाणे कुझु मुंहिंजी दिलि चए थी बसि हाणे 5 मिंटनि में दुआ कयूं छो त दुआ खां सवा केरु न वञे दुआ खां सवा जेको वियो न उहो वीचारो महरूम थी अल्लाह या रसूल अल्लाह भलो वापारी कहिड़ो आहे भलो हुज़ूर फरमाए अत्ताजिर सदूकुल अमीन क़यामत जॾहिं सचो वापारी नबीअनि सिद्दीक़नि शहीदनि सां गॾु जन्नत में रवा सच्चो वापारी वरी पुछूं या रसूल अल्लाह भला भलो माण्हू केरु आहे भलो हुज़ूर फरमाए खैरुन नास मन यनफउन नास हदीसो जो पढ़ाए न मुला ॻाल्हाए न मूंसां मुंहिंजे वञण खां पोइ टाटा न कंदो मुलनि जी नियत आहे सॼो ॾींहुं फूकिया वरितो बसि ऐं अमर आशा जी फरमाए कान रसूलुल्लाह मुतबस्सिमन मां हदीस ॾेखारींदुसि तिरमिज़ी शरीफ़ जी रिवायत आहे अम्मा जी फरमाए नबी सिंह घर जो दर टपंदा त मुड़कंदा ऐं असां घर ई थाऊं जहिड़ो सूबेदार थाणे कॾहिं घर खिली ॻाल्हायो अथव घर पहुचंदा जहिड़ा इज़राइल जा ॿाहिरि सॼो घर वैल में निभागो निकिरे त जाम पोइ वरी मोरे बाईपास ते लहे कंदो मां घर वेंदो आहियां चुप थी तूं घर जो भाती थो रहे या तूं इज़राइल जो भाउ हुज़ूर फरमाए अना खैरुकुम व खैरुकुम ले अहले तव्हां में भलो उहो आहे जेको पंहिंजे घर भातियुनि सां बसि हिकिड़ी हदीस रहिजी वई या रसूल अल्लाह भली माई कहिड़ी आहे भलो आहे माशाअल्लाह यको धक पको हाणे अल्लाह हाणे वरी कमु वधी वियो मां छा कयां मुलो मजबूर आहे काइदे हिन जी इज़त करणी आहे मुल्क जो बानी आहे ही चाचो भलो अचे थो फटी बि अथई न जे करे दे अल्लाह अकबर हिन खां सवा कमु ई नथो थिए हमरा अॻिले 5 सै जो नोट ठाहियो क़ाइदे आज़म मुंहिंजो फोटो विधे पर टोपी पाराइण विसरी वियुसि आयो मोरे में खणी दुकानदार जो नोट त कूड़ो आहे कूड़ो जामियो क़ाइदे आज़म मुंहिंजो फोटो के फोटू त आहे पर टोपी कान्हे का गर्मियुनि जो फोटू अथसि असां मुला जी विच में फाथऊं सच था चऊं त माण्हू था काबड़ सची ॻाल्हि ॿुधाए ऐं हक़ था लिकायूं त हराम था खाऊं काॾे वञे मुलो असां विच में फाथऊं दुआ कयो त मरूं जान हमरा अॻिलो 2 किलनि जो कुकड़ वठी आयो ज़ाल खे ॾिने चइने जो ख़्यालु कजां महिमान अचे त पवंदासीं ज़ाल पे ॿोहारे ॾिने आयो जो बिलो त कुकड़ खयूं घणा ई माई पोयां चइने टंगुनारे खे किथे ॾी हुन लोड़े में खाधो ही डुंगरी खणी बीठी जे निकिरे त ॾियांसि भरो जे निकिरे त बोला टिड़े किरी पियो खणी काती बिल्ली गल लाए नंढियूं मुठियूं करे कारा मिर्च विझी हिन जो पुटु ॾिसे बीठो चई अम्मा चरी छा पई करी आयो मुड़ुसु चई जल्दी मानी ॾेई पाण पोयां बीठी पुट घट जे पेरनि खां खिले बीठो
پڑا سوڑے کھلیں دو گالا ہیں دو جو چنگالا ہیں دو تھا اماں تھی مارا کھائے چپ تھو کیا دا بابو تھو بلو کھائے یہ ماں جی باتو گاڑے وجہ گالا ہیں دو تھا اماں تھی مارا کھائے چپ تھو کیا دا بابو تھو بلو کھائے سامولا بھی یہ وچ میں جی باتو یا رسول اللہ بھلی مائی کیڑیا فرمائیں جے میں 4 خوبیوں ہوجن 4 المرد اذا صلت خمسا عورت جے کا 5 وقت نماز پڑھے رمضان جا روزہ رکھے پردے جی حفاظت کرے پانجے مرس جو چیو منجے سبحان اللہ ایڑی عورت کے اللہ فرمائیں دو جنت جا 8 در کھلیا پیا تھی جے ماں وڑی تے ماں جنت میں داخل سب ساتھی دعا کہو تو ادنان جے نکاح کے اللہ عرش کے قبول نکاح وانا فون پڑھائیو گئی مارے شکل اللہ مجھے دھکو ہی نہیں جی نبی سے فرمایو نکاح میں بکم ضرور کجو گھنا ماں حدیثوں تو پڑھا کہیں بھی کٹڑوں کے مجھے تقریر تے اعتراضا موسیٰ گالا مجھے بنیاں کھا پوٹان نہ کجائیں حضور فرمائے شادی میں بکم کجو کیڑا آلنو آلن نکاح ہنجا اعلان کجو پڑھا جار جو خلق کجو نکاح تو مل پڑھ جو مل خلق جام ہو جے نبی تو جے نبی اسا نکاح کا مل پڑھ لاؤں صبح جو 3 بجے کارڈ میں لکھنا 6 بجے مانیا 6 بجے گھر جانیا 7 بجے مانیا 10 بجے محفل موسو کیا صبح جو 4 بجے نکاح صبح جو 4 بجے کیر ہوں 4 اندھا 5 پوڑا میں نبی سنجی حدیث تو پڑھا تاہاں بڑے صبح 4 بجے پڑھائے میں حدیث تو پڑھا حضور تو فرمائے شادی میں بکم کجو ایک نکاح جمل پڑھو جمل خلق جامع ہو جائے مجھے مولا علی جو نکاح کیا جو سبحان اللہ جو دے حدیث پڑھا نہ یار ہانے مزو نہ تھکے نہ بس ہانے تا تھکی دی بس ہانے نہ کہتے بریک تو کم اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو وعلیک البلاغ کلو لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سب ساتھی دعا جلا ہتھڑا کر اللہم نور قلوبنا بالقرآن ودین اخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن اے اللہ گرونا خپوری انسانیت دی حفاظت فر امت مسلمہ جی حفاظت فر پوری دنیا جو لاک ڈاؤن ختم فر وری کعبۃ اللہ شریف کے طواف صحابہ وری مدینے میں محبوب جی عاشقن جی رش اللہم ارفعنا عنا البلاء والوباء والتعود والفتن والکرونا اے اللہ ادنان جی نکاح کے عرشت قبول اے اللہ انہیں جی نکاح میں رحمت نعجب اے اللہ انہیں جی نکاح میں برکت نعجب اے اللہ جنہیں جے بھاؤ فدا محنت کیا قربانی کیا اللہ بھاؤ کے کھوٹ کرے بھاؤ جو اکیوں ٹھاری اے اللہ سبنین جے بھائرن کے کھوٹ کر سبنین جے بچن کے کھوٹ اے اللہ اپی ماں جی وڈی تمنا آیا ہے تو مجھے بچوں کھوٹ دے اے کریم رب سبنین والدین جے نیک تمنا ان کے پوری اے اللہ اسپتالن کو بچا کورٹن کو بچا تھانن کو بچا قبائلی جھیڑن کو بچا فتنے فساد کو بچا اے اللہ انہیں جس